Juthai Yestokripna lahidong NH. Haflongha dinidakna miyarau maithiji jayayarau UPI ni fake ID kulihi dukan brandha jinis lapalanghi majon rauke tuki palangdune. Busi miyarau makal ninisang ilikhlai lababo mitia. Dua pnuri nang ode khnari nang sausi miya nadit stu ibuni habaha odehe. Dukan majon nadit stu ibuni habaha bukiduha pnuri nang. Dini apung bazara scam klaiba ode thangba chipsnu aba ode yang thangya ode bunapse de channel goro budong de kijese ora thambere jadu mai bang asar ke jalu dong mai bang ambe kini kethamai jani do aplong bazar bara khai bole lung bazar mukong bhandan na klaiba bili khaiba 300 klaiba successful na successful ba bara gaza yoi du da ulap ke nan yoi ban chu ni student tan na juni student bili khamba dua first na bara mai ba ulap ke buda na ba ke ep ke web ke telegram mai ka ode na telegram per anlu la ode anlu ane hai pindro ode successful pura punu do bili du simtu eklam simtu putar sampai simtu do ha simtu apa bara gaza khai apa ode mukong bhandan la klaiba ko magen nai na ni sit na ha khai nan ni sit pok se nalile klai ya khaya klai ya mukong bhandan na magen klai ga magi namu khaiba bular jini la ha ode agosi hono ni la ha lisin ko uli rada lisin ko mai bangala mai bade angsa ka ang nule dung ba berna bo lugro hai masana do bisi beran coba di masa ini mulai kalau masih kemarin menang coba nanti sekala ibu tua sini bawa ke pasar market ha nanti sekala sebelum jiffy lagi ada online lagi ada pusat habis apa jenis sebelum dua kalang pakai di masa wani ibu pasar aku ini ibu pasar ha dinam pemberi jaga lay scam mai baca wani mulai pakai lajeng lah untuk yang mau mulai kala maju sekala dia lading hamana lo rem tada wani jing de mulai pakai lebar di majid di mahasiswa lagi dia nang ya di sini ada finisi kau lebih gauli scam finisi lah kira semua video jaga asbar semua jaga wani kita baru kerja lagi sekarang ada rem tadi ada nama total bilik खर्च हिसाब माई गलो आपका दुकान में कितना हो हम लोग का उधर में sini orang 1300 skip taka udah anu gue nih 1200 agak saya rah 300 nih itu kan berapa orang mau 500 di apa nih Pero lah bang diskon kayak orang semua bagus nih sekarang kayak orang di gini